kin rewot sangot ki MLA to kaseng kongres ki balkat na kaseng kongres ki MLA to kaseng kongres ki bal lombreu mambreu ki baladan ke kerdan ki babat at position ke paper dah ba kelas Soviet ki ino ya kaseng kongres ngamarway hari boy bisik ngim kuslai bagi pet kini kita dalam bidang ini. Nasi ongi kini kawai. Kasih kongres kadang udah dingba ubahek lah. Baghau ni dingba idan kita nak bagi Islam. Begitu ki MLA kongres ki belakang. Jom doktor mukul sama diwei jom ikong amprin kidai kislah ki bayau. Baghabala yau pala Islam ki hapno no duding pada kita nadenya. Mereka bersau tenak kani. Haba hak Islam ki bayau. Kimi Islam ki belum. Bat ki bakoi ki fresh. Namar balada keren Islam yau dan bangik syu. Dengan. Ngana sim bagani kesandur ke jong play. Kebau play ukwa ban penkeladur sesisian dia kecela ke jong. Namar balada Islam bidam ke parti kongres ke syak keno lai project lai program. Uni baca semarang bayang bentar sekira miru ulah syawan turwa bisa. Hau kpa jong MLA ubula petno naga konsensi jonga lalu jelek slogram borok pikir. Bangangan jelek no naga seng NPP ke UDP kawan kotnya ngawan jelek ke TMC kawan kotnya ngawan jelek. Nai pai ba bi ngam trek bandi jadi pai ba haga konsensi. Sosi bakani kalak jaru hasok yong konsensi. Nio i dalam ong kerteng ni no pitang suong munta barok bilayet. Kinong yang am jopi kibla rangpa kibla senior hakani ke konsensi. Kadai tang gajing aidau baka kongres kam dan bosu ndai gajing satien ngeje pinne. Kali yang amanta bagi pi kalau kani ngabu gajing kali. Kuno ngamet kesan dia ke NPP, kuno nyale ke NPP buat ke UDP. Dan nyale ke NPP nama baca amit kino hikayah surah kebomlak belum. Dan kesannya ke UDP kebum ke sentur samsnem. Yang kerja haba ke sokar. Kalau lek dan bor yang kecelang ke sini. Kesannya ke sokar nama ke cintu. Kalau syekh dikali kita doyong kiong baom ngim pelaj doyong mentang ngim syaban kai doyong ngari boy ngadon lagi hajar teligi trok iya jadi simen mana belum ni bisa kilom kita di high level harga jaga kepada pisahkan wan sekejelang ke sini banyak sirtulop ikinong tray ia kinong hikai kepisah kali sepela jomno re jomno nam ayat higawin di nuksa. Ladau presiden jom ke BJP udan ha Delhi. Di kandidat barok kawai dari India kinyo pisana dengan election. Ki habis pan ladau presiden ke presiden jom ke NPP. Ubadai jom barok kawai dari India ke bagian ke National People's Party ke NPP. Dari mana? Dari Meghalaya. Udah Meghalaya parat sama. Ihak pan bisa na Manipur na Nagaland na Arunachal but kiway state pan bisa na upan pan nila election. Tunay nagkajala Meghalaya katongi. Kapisa nang ni kapisa jung ipay pa pan nila election si kiway state jong gajala. Ijala hapo kari India ka jong.